disengagement of forces / lifting of defensive measures by Rwanda, which was agreed to under the auspices of the Luanda process on October 31st, 2024. ngira ngo aka kantu urakumvise neza, aravuze ngo kuvanwa kw'ingabo bya bindi byiswe ubwirinzi bw'u Rwanda muri Kongo nk'uko byemeranijwe mu masezerano ya Rwanda, bya bindi twise Rwanda process byagombaga gusinywa. Amahoro y'Imana bakunzi ba Bonheur TV, ngira ntimumaze kubyiyumvira neza ko icyari cyiswe n'u Rwanda ubwirinzi ko bamaze gusinyira ko kigomba kuvaho, kandi mwumvise neza yuko ya masezerano ya Rwanda agomba gushyirwa mu bikorwa. Wabyumvise neza, icyari cyiswe ubwirinzi bwashizweho n'u Rwanda nk'uko babitubwiraga bo ubwabo, basinyiye ko kigiye kuvaho. Hanyuma amasezerano yagombaga gusinyirwa Rwanda niyo agiye gushyirwa mu bikorwa, n'ubundi nta cyahindutse, niyo agomba gushyirwa mu bikorwa mu byasinyiwe i Washington, n'ubundi ni ya masezerano, aho perezida w'u Rwanda yanze kujya kuyasinyira, ariko nyamara perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo we yari yageze i Rwanda. Ahangaha haribazwa bwa bwirinzi Nduhungirehe Olivier yakomezaga kugenda avuga ko butagomba kuvaho, noneho basinyiye bate ko bugiye kuvaho? Ese ubwo bwirinzi ni ubuhe? Dutegereze koko ko ari ibifaru cyangwa se n'izindi mbunda zari ziri ku mupaka, cyangwa nk'uko byagiye bigaragazwa n'imiryango itandukanye ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ingabo ziri ku butaka bwa Kongo nyine zagiye gufasha umutwe wa M23, cyangwa se n'ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo ziyise izina M23. Hanyuma kandi mwibuke wa mwanzuro wa Loni 2773 wavugaga ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva ku butaka bwa Kongo kandi zikareka no gufasha umutwe wa M23, uvuga ko M23 igomba kuva mu bice byose yafashe, hanyuma aho yitwa ko yashize ubuyobozi hose ikahava, hanyuma hakaza ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwanzuro nuko wavugaga, watungaga agatoki neza ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo, ukanavuga yuko zigomba guhita zihava nta yandi mananiza, kandi umutwe wa M23 ukava mu bice byose wafashe. Gusinya amasezerano ni kimwe, ariko no kuyashyira mu bikorwa ni ikindi. Ariko haribazwa, ese noneho u Rwanda tuvuge yuko rwagiye rusuzugura kenshi rukanga gushyira mu bikorwa amasezerano rwabaga rwarasinye kuva i Arusha muri Tanzania, igihe rwasinyaga amasezerano y'amahoro hagati ya ubwo ndavuga FPR, hagati yayo ndetse na leta yari ya Habyarimana, ariko nyamara bikarangira FPR itayashize mu bikorwa, ahubwo ihanuye indege ya Habyarimana, ari nabyo byakuruye amahano yose muzi yabereye mu Rwanda. Ubu ngubu haribazwa, ese noneho twumve yuko FPR n'ubundi igiye gusuzugura Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ariyo yayicumbagije ikayiheka ikayizana ikayishyira ku butegetsi mu Rwanda. Ese bya binyamakuru n'abanyamakuru bose bakorera mu Rwanda bavugaga ko ubwirinzi bw'igihugu budakwiye kuvaho, ngo ubwirinzi bw'u Rwanda ntibwavaho, ngo ni ingabo ziri ku mupaka, ngo ni ibikoresho biri ku mupaka bicunze ubusugire bw'igihugu. Ni gute basinyiye yuko ubusugire bw'igihugu bugomba kudacungwa? Ni gute bagiye gusinyira ko ikiswe defensive measure cyangwa se ubwirinzi buri ku mupaka noneho bagiye kubukuraho? Ese igihugu ntabwo cyemerewe noneho gucunga umupaka wacyo? Ahangaha banyarwandakazi, nizere yuko nta muntu urongera kubabeshya, nta muntu urongera kubabwira ngo ingabo z'u Rwanda ruracyahakana ko ziri muri Kongo. Ahangaha turibaza, ninde noneho uri mu ruhande rwo gutsinda? Dore ko byari bisa n'amakipe ahanganye hagati ya Tereza Kayikwamba ndetse na Olivier Nduhungirehe,
nyamara umutoza wa Teresa Kayikwamba we na n'ubu ngubu aracyakitinga, aracyari mu bikorwa. Ariko umutoza wa Olivier Nduhungirehe, ubwo ndavuga Paul Kagame we, ntituzi aho ari. Nyamara ibi ngibi tubyibuke ko perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi yari yaravuze ati nimwibeshya mugatera Goma, nzabarasa nibereye muri Congo kandi ntimuzongera kugaragara, ntimuzongera kurara iwanyu. None se ibyo yavuze ntibibaye? Ubu perezida Paul Kagame ninde wavuga ahari? Batubwiye yuko ari mu biruhuko. Ntacyo, reka tuze gutegereza iby'aya masezerano ko ari buze gushirwa mu bikorwa, kuko bavuze yuko akimara gusinywa ibiyakubiyemo bigomba gutangira gushyirwa mu bikorwa. Ese ibi ngibi niko biragenda koko? Tugiye kubona ubwirinzi bw'u Rwanda nk'uko babivuga bo ubwabo bukurwaho, cyangwa tugiye kubona ingabo z'u Rwanda n'ibikoresho byazo nk'uko Kongo yakomeje kubigaragaza ziva ku butaka bwa Kongo? Twibuke yuko uyu mwanzuro wafashwe na Loni 27/73 baravuga neza ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo n'ibikoresho byazo, hanyuma kandi ko arizo zitera inkunga uyu mutwe wa M23. None se ko akanama ka Loni gatangiye kuvugana ko ngo habaye ihohotera mu bana ndetse n'abagore, ubwicanyi bwabaye bwinshi, mwakomeje kubyumva, nabo bari kuvuga bati rwose ibi ngibi bigomba gutangwaho ubutabera. Ibi bizakurikiranwa nande? Ese noneho ninde uzabikurikiranwaho? Bizabazwa nde? Munyarwanda, Murundi, Mukongomani, nizere ko iki kibazo nawe uri kukibaza. Nyuma y'uko ubwo bwirinzi bukuweho, nyuma y'uko izo ngabo zisohotse, nyuma y'uko M23 ivuye aho iri hose, ninde uzabazwa ibyahabereye byose, nko kumena amaraso, gufata ku ngufu, ndetse n'irindi hohotera ryose ritandukanye ryabereye hariya? Ese koko M23 igiye kuva ku butaka bwose aho yafashe hose tugiye kumva ihava, cyangwa igiye gukomeza kurwana umuhenerezo? Ese ingabo z'u Rwanda koko ziravayo? Ese nibigaragara ko zivuyeyo harakurikiraho iki? Aho ntiharaba habayeho kwishinja ibyaha byose byabereye hariya? Ese ko bagiye batubwira ngo n'ubwirinzi buri ku mipaka, noneho niba bukuraho igihugu kiracungwa nande? Icyo ni ikibazo nakwibaza nawe wibaza, ko batubwiye ko ari ubwirinzi buri ku mipaka kandi igihugu kikaba kigomba kubaho kirinze nyine ibyaturuka hirya kugira ngo ubusugire bwacyo bukomeze nyine busugire. Ubwo bwirinzi nibuvaho igihugu cyacu kizarindwa nande? Banyarwanda, banyarwandakazi, ni mube maso, turahari ngo tuzajye tubagezaho amakuru, ariko ikiriho nuko ya masezerano yagombaga gusinyirwa i Rwanda muri Angola niyo n'ubundi yasinyiwe Washington. Igisigaye ni ukureba noneho ngo mbese arashyirwa mu bikorwa. Reka tuze gukurikira turebe, ariko nizere yuko ntawe uri buze gutaha ababwira ngo noneho ngo byagenze gutya. B'abanyamakuru ntibababeshye, ikiriho nuko bivugiye yuko icyitwa ingabo cyose kiri ku butaka bwa Kongo bitemewe cyangwa se nta masezerano gifitanye na leta ya Kongo. Ingabo zose ziri ku butaka bwa Kongo binyuranije n'amategeko zigomba gusohoka. Ubwo mwumve yuko abarundi bo barahari byemewe n'amategeko kuko bafitanye amasezerano na Kongo. Ubwo ndavuga muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma hari n'ingabo z'Ubugande ziri muri Ituri muri ya masezerano yabo ya Shuja. Muribuka ko uwitwa Kainerugaba aherutse kujya kuyavugurura hara muri Kongo. Ariko M23, FDLR, kuko nayo bayivuzeho ko bagomba kuyinetraliza, kandi ibi ngibi nta gishya kirimo kubera ko n'ubundi Kongo yari yarabyemeye mu masezerano ya Rwanda, mu masezerano ya Nairobi, aho imitwe yose yagombaga kujya kuganirira birimo. Ubwo rero ahubwo ikiriho
duhanze amaso ni ukureba bwa bwirinzi u Rwanda nk'uko rwabivugaga bugiye gukurwaho. Ese koko ingabo z'u Rwanda zigiye kuva hariya? Ko bakomeje kubeshya ko batariyo, reka tuvuge ko atari ukubeshya, kuvuga ko batariyo, aba bana batikiriye hariya nibaramuka bavuze bati noneho nimuve muri Kongo, ese bababyeyi babeshwaga yuko abana babo batari muri Kongo ari bazima, bakabona abandi baratashya ababo bo ntibatashye, hazacura iki? Reka dukurikire kandi turabasaba gukomeza kubana natwe, turagenda tubagezaho amakuru ku buryo butandukanye kugira ngo tutaza kugira gucikwa. Ndabibutsa gukora subscribe, twiyandikishe kugira ngo ibiganiro byacu bigiye gutangira kugenda bishyushye, cyane cyane kuri iyi nkuru ndetse no ku zindi turi buze kubagezaho mu masaha ari imbere, mutaza kuzicikwa. Ndabashimiye, muze kugira ibihe byiza. Njyewe nari Rukundo Michael. And disengagement of forces / lifting of defensive measures by Rwanda, which was agreed to under the auspices of the Luanda process on October 31st, 2024,